dinara pa sve do 20.000 dinara. Roditelji kažu da su udžbenici preskupi i da se cena opravdava pratećim materijalima koje zapravo učenici uopšte ni ne koriste. Mi smo ovde u jednoj knjižari u centru grada, Zavoda za udžbenike, i čudna je situacija, gužvi nema. Zbog čega je to tako, to će nam reći Jelena Ivanović. Dobro jutro. Srdečan pozdrav vama, vašim gledalcima i pre svega srećnu školsku novu godinu želimo svim prvacima, polazak u školu, potom osnovcima i srednjoškolcima. I uz tu radost mi smo kao najstariji i najznačajniji izdavač udžbenika u Srbiji, koji postoji 65 godina, spremni da dočekamo početak školske godine. I kao što kažete, Jano, u našoj knjižari praktično nema nikoga. A kad kažemo nema nikoga osim nas, to znači da više nema onih gužvi koje su bile aktuelne, ajde da kažemo tako, do 2010. godine. Orijentaciono do tada se čekalo u redovima u ovo vreme uveliko i po nekoj velikoj vrućini. A sada, em se vreme promenilo, em se i ta situacija promenila. Koliko košta komplet knjiga zavodovih? Da. Po statistici koja je utvrđena, zavodovi udžbenici kompleti zapravo su najjeftiniji od svih izdavača i oni iznose u zavisnosti od razreda, odnosno od broja predmeta u razredu, pa možemo tako da kažemo. Najpovoljnije su cene i kreću se između 4, 5 do maksimalno 6.000 za niže razrede, od 1. do 4. A za starije, pošto oni imaju više predmeta i više udžbenika, idu između 6 maksimalno do 12.000 dinara. Za srednje škole najskuplji je prvi razred gimnazije, 10.000 dinara, a potom drugi, treći, četvrti idu na 9 i 8.000. Što određujete cene? Da li je konkurencija tu glavna? Konkurencija pre svega ne postoji kad je reč o Zavodu za udžbenike i to ću vam odmah objasniti. Zavod za udžbenike je takav izdavač tog kvaliteta, te pouzdanosti i tog kvantiteta u krajnjem po broju urednika, saradnika, autora i tako dalje, da on ne može da ima konkurenciju. Ali ono što je konkurencija izdavača koja je nakaradno uvedena te 2003. koju ste pomenuli, a zatim ozakonjena 2009. jeste dovela do toga da evo danas cene udžbenika su drastično skočile, ali ne samo zbog toga što postoji mnogo izdavača, već zato što su i uslovi za objavljivanje udžbenika poskupeli. Konkretno govorim o štampi. Vi imate podatak da je prošle godine papir poskupeo od 700 evra po toni na 1.700 sada u ovom trenutku. Zatim, distribucija po školama. To je takođe jedan segment koji utiče. Autorski honorari, jer jedan udžbenik da bi se osmislio tu učestvuje veliki broj ljudi koje svakako treba na adekvatan način i nagraditi. I u krajnjem, kad je reč o zavodu, veliki uticaj imaju tiraži. Zašto? Kada imate veće tiraže, onda vam je cena pojedinačnog udžbenika niža. Kada je to obrnuto, onda je cena viša. A izdavači koji su se pojavili unazad, eto da kažemo 10-15 godina, oni su drastično visoke cene prikazali tržištu, a zavod je krenuo da ih prati, jer ne može da bude 3 puta jeftiniji zavodov udžbenik od nekog privatnog izdavača. I sve to zajedno što sam vam ispričala jesu elementi zbog kojih je Zavod za udžbenike više puta skretao pažnju javnosti, ali ne samo javnosti, nego i Agenciji za borbu protiv korupcije, koja je podnela 9 tačaka Ministarstvu prosvete gde je skrenula pažnju na sve ovo o čemu mi ovog jutra govorimo. Čini se da su ti novi izdavači promenili nekako i sadržaj u knjigama. Zbog čega su onda škole ipak odlučuju za možda te neke skuplje udžbenike? I ko na kraju odlučuje kakve udžbenike će učenici koristiti? Vidite, to je jedan svojevrstan nonsens, a to znači ja ću da biram nešto, a vi ćete da platite. Zašto bih ja koja biram to što ćete vi da platite vodile računa koliko to košta? To je ta takozvana izvedena tražnja. Znači, nastavnik bira, a roditelj plaća. Kakav je razlog da nastavnik vodi računa koliko nešto košta? Mislim, konkretno pričamo o udžbeniku. Model biranja udžbenika je takođe jedan od tih problema koji se pojavaju u okviru takozvane liberalizacije tržišta. Zašto vam to govorim? Udžbenik je propisana knjiga i ona mora da zadovoljava određene standarde, a to znači
može da izgleda manje šareno, više šareno, da ima kvalitetni ili manje kvalitetan papir, ali činjenice su činjenice. Pitanje je do duše ovog što vi kažete, interpretacije tih činjenica. I evo recimo, ako su 2 i 2 4, to mora da piše u svih recimo 16 udžbenika koje su na stolu kad se biraju. Ali kako je prikazan pojam sabiranja, to je razlika u okviru onih udžbenika koji se nude. Moram da vas podsjetim, Zavod za udžbenike je i pre uvođenja drugih izdavača imao konkurenciju u svojoj kući. A znate kako? Mi smo imali više različitih udžbenika za isti predmet od različitih autora i to je već bila konkurencija. Pa se postavlja pitanje zašto su uvedeni drugi izdavači. Hvala vam puno na ovim informacijama ovog jutra. Hvala vam, Jelena. Čuli smo kakva je ovde situacija. Malo čudna informacija da ovde gužvi nema. Evo, čak sam ja bila zatečena, a 1. septembar samo što nije. Svakako, ilustracije jesu dobra stvar. Nekako se sve lakše pamti uz sliku, ali činjenice su činjenice i mislim da su one najvažnije. Toliko u ovom javljanju, Irena.